Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku itariki ya 27 z'ukwa gatatu 2025. Aho muri hagiye hatandukanye Uwiteka akomeze abahazi byiza. Ndi kumwe na Sentama ni radio televiziyo Nuru ya Mashariki n'umuco wacu TV. Sentama wiriwe neza? Mwiriwe neza mushakamba muri amahoro. Yego turi amahoro. Yego. Byashyushye muri one. muri roni biratogota bidapfundikiye. Hari ikintu cyitwa ihangana ryo gushinjanya ibyaha hagati ya MONUSCO n'u Rwanda. Yego. MONUSCO irifatira ku gahanga y'M23 n'u Rwanda mu gihe nk'uko Colonel Nanga yabivuze. Yego. Ngo M23 yigishije MONUSCO ikinyabupfura. Ntabwo yabeshye. Ariko muri iyo nuza rero muri urumva M23 ifashe neza MONUSCO ariko MONUSCO yifatiye ku gahanga irimo yishinja ibyaha. Yego. Nyuma y'ibyo nuza Amerika nayitise niba Goma naho handi hafashwe babera ibyaha yibasira abaturage. MONUSCO imaze iki? Niba MONUSCO idashoboye kubirwanya dushaka ikindi gisubizo. Yego. Reka twiyumvire nduhungire he tureke gutinda. Tuze ariko tubanze tubabwira ingingo tugiye kunyuraho. Ingingo tugere kwa nduhungire kuko nubwo bitari mu ngingo kuko bije nyuma yo gutegura amakuru. Ingingo tuganiraho turaganira kuri Warikare indege ya M23 ngo yarashe ku kibuga cy'indege cya Kigoma ni hariya muri centre ya Warikare. Ngo yarashwe reka turamenya kuri kwa amakuru cara bivuga ariko turaza kubona ukuri. Ikindi Ububirigi, Burundi na Afrika y'Epfo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo gusaba Tanzania kubafasha kwivuna M23 ikamburwa aho yafashe hose. Ingingo ya gatatu turagigoma M23 AFC yasubije abarimu ba kaminuza ya Inigo University ya Goma imodoka zabo bari barazambuwe bakeka ko ari injurano ariko bimaze kugenzurwa turaza kubibona bazisubijwe. Ingingo ya kane turajya muri Amerika irimo irasaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwitandukanya na FDLR. Ingingo tuganiraho nizo ngizo ariko nkuko wari ubisabye mushakamba. Yego. Reka twihute tujye mu kanama ka Loni. Twumve Ministre Nduhungirehe icyo yahavugiye. Yabakurugutuye. Birenze kubakurugutura mushakamba. Reka tubyumve. Reka twumve. Uragerageza kubisobanura mu buryo bwihuse kugira ngo iminota itaba myinshi tukarambira badukurikiye. Turabyihutisha nubwo bifite iminota 11 ariko turabyihutisha kuko ni ibintu by'ingenzi. Yego. Madam President, Council members, I thank you for giving me the floor. Allow me to begin by congratulating you on your presidency and leadership. Ati Madame Presidente abagize inama abajyanama mwese ndabashimira kandi Madame Presidente ngushimiye umwanya uriho ndabashimiye n'abandi bagize akanama nabo ndabashimiye. Noneho kuba munyemereye reka ntangire ngira icyo mvuga. During the month of March 2025, I also acknowledge the contributions of previous speakers and briefers. Ati ndemera kandi ndashimira n'abambanjije kuvuga muri iyi nama y'ukwezi kwa gatatu 2025. As a member state of the United Nations and a prominent contributor to peace support mission, ati nk'igihugu cy'ikinyamuryango cy'umuryango w'abibumbye kandi noneho igihugu cy'ingenzi mu kugira uruhare mu kubungabunga umutekano mu kugarura amahoro. Rwanda stands in firm support to peacekeeping and peacekeepers wherever they are. Ati u Rwanda ruri imbere mu bijyanye no kubungabunga amahoro no gucungera amahoro aho bikorerwa hose. Wherever they serve. This is precisely why Rwanda insists
on accountability and transparency for all those who are mandated by the UN Security Council to serve the cause of peace. Ati iyi niyo mpamvu uranyumva mushakamba? Yego. Ati iyi niyo mpamvu rero u Rwanda rusaba abakorera umuryango w'abibumbye aho bari hose mu kubungabunga amahoro, rurabasaba kuba accountable mu kwita ku nshingano zabo, kandi noneho bagakoreshamo n'ukuri aho bakorera hose. Allow me here to bring more clarity on the conflict. Ati munyemerere muri aka kanya ngira ibisobanuro ntanga ncira umucyo ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Aho wongere volume yanduhungire. Volume rero ni uko ingana. Nta kibazo. Reka tuyumve gutya ni uko ingana. Ntabwo ndi burenza. Yego. By the UN Security Council to serve the cause of peace. Allow me here to bring more clarity on the conflict in DRC. This conflict was not started by Rwanda. Ati iki kibazo ntabwo cyatangiriye mu Rwanda, nta nubwo cyatangijwe n'u Rwanda. But the burden has been placed squarely on Rwanda's shoulders. Atariko cyarakomeje kirakura kirarandaranda kigera no ku Rwanda. In addition, actions taken by different actors have enabled the DRC to escape its responsibility. Atariko abakigiramo uruhare bose ibyo bagiye bakora, ibyo bagiye bavuga bituma Kongo ihunga iki kibazo. Ukuvuga bafashije Kongo guhunga iki kibazo. As regards to leadership and governance failure. Ati cyane ku birebana n'ubutegetsi n'ubuyobozi. The root causes of this conflict go back first to the continued preservation of the FDLR genocidal militia. Ati ikibazo impamvu muzi y'iki kibazo iragenda igasubira inyuma mu mateka aho babungabunze barinda FDLR. Despite its record of ethnic massacres, recruitment of child soldiers, and the stabilization of both Rwanda and the DRC. Ati kandi ibyo babikoze barenze ko bibagije ko FDLR yishe benshi haba mu Rwanda, ibuza umutekano Kongo, ibyo byose barabyirengagije. It is unfortunate that some in the international community conveniently continue to ignore its existence. Birababaje cyane kubona imiryango imwe mpuzamahanga ikomeza kwiyibagiza iki kibazo cya FDLR. Turi hamwe? The recent capture and handover to Rwanda of FDLR members, including a senior commander, has provided even more evidence of how the DRC government integrated FDLR fighters into its national army. Ati abaheruka gufatwa baba FDLR barimo n'abakamandazi bakuru, byarushijeho kugaragaza byarushijeho gushyira hanze uburyo Kongo ifasha ibungabunga yanashyize FDLR mu ngabo zayo. Murabyumva? Kinshasa gave them weapons, resources, and a platform to continue their genocide ideology. Ati Kinshasa ibaha intwaro, ikabaha ibyo bakeneye byose, ikabashyigikira, noneho ikabaha ubushobozi bwo gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Secondly, the systematic persecution that Congolese Kinyarwanda speakers, particularly Tutsi communities, is linked to colonial legacy. Ati ikindi kibazo rero uretse icyo cya FDLR uburyo bayishyigikiye,
nuko hari abatutsi abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko ab'abatutsi ntabwo bahuzwa n'umurage wa gikoroni, kuba ubukoroni bwarakatakase bwigabanya Afurika, noneho bakatiraho imipaka ariko ntibabemere muri bya bihugu. These include communities in South Kivu and Ituri provinces. Ati muri iki kibazo rero harimo abatuye muri Kivu, hanavuze Kivu y'Amajyepfo ariko ngira na Kivu y'Amajyaruguru barimo, noneho avuga na Ituri. Among the consequences of the discrimination, violence, and ethnic cleansing in the DRC are the hundreds of thousands of refugees in Rwanda, Uganda, and other countries in our region. Ati ingaruka rero z'iki kibazo ingaruka z'iki kibazo cyo kwivangura no kwica gutoteza nuko hari abahunze, bamwe bahungira mu Rwanda, abandi bahungira Uganda ndetse no mu bindi bihugu byo mu karere dutuyemo, that have been living mostly in refugee camps, unable to safely return to their homes for many years. Ati abo bahunze rero bamaze imyaka myinshi ariko ntabwo byigeze bishoboka ko basubira iwabo, nta na rimwe byigeze bishoboka. Given the situation, what is to be expected from Rwanda? Ati noneho niba ibintu bimeze bityo ni iki twakwitega ku Rwanda rero? Why is Rwanda disproportionately targeted? Kubera iki u Rwanda ari rwo bareba cyane kurenza ahandi? It is not clear. Ntabwo bisobanutse. Clear to us in Rwanda. Ntabwo bisobanutse, twe ntabwo tubyumva. That the defensive measures we have put in place will remain until there is a credible framework for long-term security guarantees along our border with the DRC. Hari rero hari uburyo bw'ubwirinzi twashyize ku mipaka yacu na Kongo kugeza ubwo ibintu bizaba bigiye mu buryo. Madam President, the case of MONUSCO has been particularly troubling. Ati ibya MONUSCO by'umwihariko birababaje. Reflected in the report just. There has been a recurrent pattern of MONUSCO's deliberations being used to push a narrative that fails to respect reality on the ground. Ati MONUSCO mwabonye ko amaraporo yayo agenda asohoka, haraheruka gusohoka, ariko ugasanga izo raporo ibyo zivuga bitandukanye n'ibyaho bakorera n'ukuri kwaho bakorera n'ukuri kwaho bakozeho ayo maraporo. Sadly, today's report is no exception. Noneho na raporo y'uyu munsi nayo nuko ntaho bitandukaniye n'izindi. While it accurately cites abusive armed groups like the ADF, CODECO, the Kinshasa-backed FDLR, genocide militia, and even DRC forces as the main perpetrators of human rights violations, the report continues to single out other actors as the primary cause of instability in Eastern DRC. Ati kubera iki iyi raporo usanga yirengagiza imitwe itwaje intwaro ihonyora uburenganzira bwa muntu? Aho ngaho aravuga, atanze urugero rwa CODECO, atanze ADF n'ibindi, ariko bakirengagiza abo ngabo bahonyora uburenganzira bwa muntu, ariko ugasanga bavuga abadakora ibikorwa bibi nkabo. As such, the report shows a clear pattern of bias in the reporting of the security crisis in that region. By'ukuri rero rumvikana mushakana. Yego. By'ukuri rero iyi raporo irabogamye ugeranije n'ukuri ko mu biyaga bigari. MONUSCO's long-standing failure to implement the mandate it was entrusted with 25 years ago, that is the eradication of all armed groups,
including the FDLR genocidal militia, which has operated with total impunity in Eastern DRC for the past 3 decades. navuze MONUSCO ko imaze imyaka myinshi cyane 25 ariko noneho yarananiwe kuvuga ntabwo yageze ku ntego zayo, inshingano zayo ntabwo yazujuje, noneho ugasanga iranakorana n'imitwe nka FDLR ikora ibyaha birenze, ikanabikora igakomeza ikabikora, ikabikorera mu muco wo kudahana, usanga idahanwa nta na rimwe bihanirwa. We cannot hope to achieve peace if the root causes of this crisis are not addressed. Ati ntabwo twakwiyemera ngo twageze ku mahoro mu gihe impamvu muzizi z'iki kibazo zitigeze zivanwaho, zitigeze zikemuka. I was personally sitting in this council on 28th of March 2013 when Resolution 2098 was adopted to deploy a Force Intervention Brigade, FIB, within MONUSCO with a specific mandate to neutralize all armed groups, including the FDLR. Ati hashyizweho ni force d'intervention rapide, umutwe utabaraho rukomeye, tuwushyira muri MONUSCO ujyamo mu rwego rwo kuburizamo, rwo kurandura imitwe yitwaje intwaro, yemwe hakubiyemo na FDLR. However, operational focus was exclusively directed at the M23. Ati noneho rero baza akazi baje gukora kari ako kwibasira M23 gusa, nta wundi mutwe bigeze barwanya. MONUSCO FIB refused to neutralize the FDLR, which continue to create havoc in Eastern DRC even today. Rero MONUSCO yanze kurandura FDLR, ibyo ngibyo nibyo bikomeza bitera ikibazo muri aka karere. In fact, since 2003, this council has reiterated the need to address the threat of the FDLR through more than 20 different resolutions. Ati mu myanzuro irenga 20 uhereye muri 2023, aka kanama kagambiriye gukuraho FDLR muri iyo myanzuro yose kagiye kabyemeza. Yet, after billions of dollars spent on what remains the UN's most expensive peacekeeping mission in history, meaningful results remain elusive. Ati noneho rero nubwo byagambiriwe gutyo bikemezwa gutyo mu myanzuro, ati hakoreshejwe akayabo k'amafaranga n'amafaranga kugeza n'uyu munsi kugira ngo MONUSCO ikore, ariko nta cyagezweho, nta na kimwe cyakozwe. As a result, Congolese civilians, especially Tutsi, have continued to be targeted for persecution, discrimination, and forced displacement. Ati noneho rero icyavuyemo muri ibyo byose nuko abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje gutotezwa, baricwa, kuko ya mitwe itigeze irandurwa. In October 2023, a whole village, 300 homes of Congolese Tutsi, was burned down by DRC-backed militia in Turu village, Masisi territory. And where was MONUSCO at that time? Ahangaha harababajije Mushakamba, ababajije cya kibazo cya Nturo, uribuka amazu yatwitswe agera muri 300 y'abatutsi, ayo ngayo yatwitswe, MONUSCO ihari yakoze iki? Since February this year, the Banyamulenge villages in South Kivu, Minembo, South Kivu, are being bombed by attack drones and fighter jets from DRC. Where is MONUSCO?
ati kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza uyu munsi muri Kivu y'Amajyepfo mu murenge imihana n'imihana y'abanyamurenge irimo kuraswaho amabombe hakoreshejwe indege za FRDC. Ese MONUSCO aho ngaho irihe? And there is an issue of governance and political inclusion that needs to be addressed by DRC. Ati hakaba hari n'ikibazo cy'ubuyobozi buriweho na bose budaheza bugomba gushyirwa mu bikorwa na leta ya Kinshasa na leta ya Kongo. Madam President, since the resurgence of hostilities in October 2021, MONUSCO has failed to contribute constructively to the escalation or to peace efforts. Ati Madamu Presidente, ati kuva mu 2021 aho imirwano yuburiye MONUSCO yananiwe kubungabunga amahoro. More alarmingly, MONUSCO provided direct support to the military operation of the DRC coalition, placing itself in a situation of belligerence, even sometimes fighting alongside the same groups it was created to neutralize. Ati noneho rero muri iyo ntambara MONUSCO yagize uruhande ibogamira ku ngabo za leta, noneho ijya no gufatanya na ya mitwe yitwaje intwaro MONUSCO yari yararemewe kurwanya no kurandura. Rugo mushaka ahangaha ngira ngo ababwiye ukuri uvuga MONUSCO yaremewe kugira ngo irwanye imitwe yitwaje intwaro muri Kongo igarura amahoro yirandure. Bro barangije bagezweyo nk'uko Minisitiri Nduhungirehe abivuga muri 2021 batangira kurwana babogamira kuri ku ngabo za Kongo zafatanyaga na ya mitwe MONUSCO yajeje kurandura. Noneho abo bagombaga guhiga abari bo bafatanya. Bibereye inshuti. I should fear not the presence of European mercenaries in this coalition. Those mercenaries were deployed in violation of a UN Convention of 1989 and who were working alongside the DRC Army and MONUSCO. Ati ahangaha ndabibutsa n'ikibazo cy'abacanshuro b'abanyaburayi. Abacanshuro b'abanyaburayi baje muri Kongo barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo banafatanya na MONUSCO ya UN, kandi UN yaratoye amategeko arwanya ubucanshuro. Akosa kandi kantu Rwanda has raised these concerns repeatedly before this council, but they have never been addressed. U Rwanda rero nta gihe rutahwemye kuzamura iki kibazo ngo rukivuge rukigaragaze, ariko nta cyagikozweho. SRSG Bintu Keita and MONUSCO have also contributed to the distortion of facts. Ati MONUSCO na Bintu Keita wihagarariye bagize uruhare rukomeye mu kugoreka ukuri. Aramureze mushakamba. Surrounding recent developments, widely exaggerated claims of 3,000 civilian casualties were circulated by MONUSCO officials following the capture of Goma in January 2025. Aha atanze urugero rw'ifatwa rya Goma aho MONUSCO na Bintu Keita bagaragaje imibare ikabije ngo y'abantu ngo bishwe na M23 igihe yafataga Goma. Cyane ngira ngo uribuka bari muri ya gereza kandi bakuwemo amasaha 24 mbere yuko M23 ARC ihagera. N'ikibabaje yego nuko batavuga bose babagereka ko bishwe na M23 kandi twarabonye imitwe bari hariya bose. Nicyo avuga. Yego. Contested by journalists and humanitarian workers on the ground have been weaponized by the government of the DRC to call for punitive measures against Rwanda. And you just heard another sample of fabricated claims by my colleague from DRC.
ati ahangaha rero niho Kongo yahereye itangira gutabaza ivuze induru ngo nibahe ibihano u Rwanda, nibahe ibihano u Rwanda. Ngira ngo warabibonye ibihano bahaye u Rwanda, kandi ibyo byose ni ibicurano, nk'uko wabonye mugenzi wanjye wo muri Kongo yazanye amakuru y'amacurano ahangaha ibyo yavuze. Nonetheless, Rwanda continues to believe that MONUSCO can still change its course and play a positive role, provided that it abides by its mandate to protect civilians, ensure humanitarian assistance, and possibly providing logistical support to the joint EAC-SADC efforts currently under discussion. Ati rero twebwe dushyigikira ko MONUSCO yahindura imikorere igafasha mu kubungabunga umutekano n'amahoro y'abaturage b'abasivile, igafasha mu bikorwa by'ubufasha humanitarian, noneho ikakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo kugira ngo habungabungwe amahoro. President, in the last briefing in December 2024 and the fall of Goma, there is a new momentum for peace in the region. The first ever EAC-SADC summit took place on 8 February 2025 in Dar es Salaam, Tanzania. Ati nyuma y'aho Goma ifatiwe, inkurikizi y'ifatwa rya Goma, ubu ngubu amahoro arahinda. Amahoro arahinda bitandukanye na bya bindi bya mbere bya za SADC n'ibindi. The joint summit, whose outcomes were endorsed by the African Union, decided to merge the Luanda and Nairobi processes. It was a merger, not a harmonization as per discussed. And the summit also renewed the call for a cessation of hostilities and inclusive political dialogue. Imyanzuro yavuye Tanzania aho SADC na EAC bahuriye nuko ibiganiro bya Rwanda n'ibya Nairobi bihuzwa, noneho hakabaho ibiganiro bihuriweho na bose. Dialogue will be guided by an enlarged panel of 5 facilitators from across Africa under the stewardship of the African Union Chapters. Ati rero ibyo biganiro bikazayoborwa n'abantu 5 bavuye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika hose 5. Rwanda welcomes and fully supports this development. U Rwanda rero rwashyigikiye ibyo ngibyo icyo cyemezo. In particular, we welcome the recent decision of the AFCM23 to reposition its forces from Walikale in support of peace initiatives underway, as well as the DRC's announcement that all offensive operations by FARDC and Wazalendo will be halted. Ati rero u Rwanda rwanashimye kandi runakira neza icyemezo cyafashwe na AFCM23 cyo gusubiza inyuma ingabo zabo muri Walikale kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi humanitarian by'ubufasha ku basivile inzira iboneke, kandi runashimira runakira neza icyemezo cyo kubuza FARDC kongera gushotora cyangwa na Wazalendo. Further urge the international community and the Security Council to support the African-led process. Ati rero ubwo twebwe mu Rwanda turasaba umuryango mpuzamahanga, by'umwihariko aravuga umuryango w'abibumbye, gushyigikira iyo nzira y'amahoro iriya ya Rwanda na Nairobi byahujwe, ndetse na biriya byo guhagarika imirwano byo muri Walikale. I would like to reiterate that for the last 31 years, Rwanda has worked hard to build unity, reconciliation, stability, and economic growth, to
promote the rights of vulnerable groups across the board. Ati soza rero Madamu Perezida, u Rwanda rwakoze akazi katoroshye ko kugarura amahoro, gutangiza iterambere. A sustainable political solution with long-term security guarantee for Rwanda will allow us to get back to the serious and urgent work of developing our country and integrating our region together with our neighbors. Ati iyo nzira rero u Rwanda rwanyuzemo, u Rwanda rwiyemeje kugarura amahoro, gutera imbere, ndetse no guhuza avuga ibintu bya integration, ni byo guhuza ibihugu bikagira imiryango bihuriyeho y'ubuhahirane. Avuga ko u Rwanda rwiyemeje kubiteza imbere. Rwanda has always wanted a lasting political and security settlement for the region. In this regard, we are committed to working with all parties to ensure that we stick to commitments made, particularly the joint EAC-SADC summit process and other complementary confidence-building initiatives. I thank you. U Rwanda rero, u Rwanda rwiyemeje gukomeza urwo rugendo, ndetse rwiyemeza gushyigikira iyo nzira y'amahoro, rwiyemeza gushyigikira umujyo wa SADC ihuriyeho na Afurika n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ndabashimiye. Shakamba ngibyo ubonye ko agaye MONUSCO, agaye n'ibihugu by'Uburayi n'abandi. Urumva turavuga iby'Uburayi kuko aribyo byari bifite bariya bacancuro. Icyo nabivugaho rero gitoya kugira ngo dukomeze kuko dufite izindi nkuru n'iminota yagiye. Yego. Ni ukuregera, birumvikana ni ukuregera uregaho. Yego. Ariko kuko bivugirwa ku karubanda bikajya hanze, hari ukuri kumenyekana ku batari bakuzi. Cyane ko ibyo MONUSCO ishinjwa bifite ibimenyetso n'ingingo zumvikana, zinisobanura bitewe n'uko birazwi ko yagiye kurwanya imitwe yitwaje intwaro kandi ikorana nayo. Iby'abacancuro bose barabizi kandi itegeko ryasinweho n'akarakanama, ryatuwe n'akarakanama. Rero ibyo ni ibintu byumvikana. Yego. Ubwo rero ndumva ndongere menya yabivuze ataramenya ko ari kare rwambikanye. Yego. Yego. Ubwo rero twakomereza Warikare. Reka tujye Warikare. Mushakamba, Warikare bimuze bite? Biravugwa ko indege ya M23 cyangwa M23 yarashweho. Yego. Ariko amakuru aturuka ku kibuga no muri Warikare nubwo bivugwa ko hari indege ya M23 yarashweho, ariko ngo ntayo, ahubwo ni ibindi bintu bihari, ububiko n'ibindi bya senwe ko harashwe indege ya Sukhoi ndetse na drone. Yego. Hari ubutumwa ufite, yaba ubwanditse, urabanza ubwanditse mu Giswahili, yego, ndetse n'ubundi butumwa bw'ijwi tuze kubyumva, unashyireho n'abandi makuru waba wabonye aturutse mu mboni zawe. Urakoze Mushakamba. Ngira ngo iyo dufashe amakuru hariya hari igihe aza bimwe ari ibihuha byaturutse ku ruhande rwa leta, ibindi byaturutse ahandi. Bigomba kuba n'ibihuha kuko ni inkuru yatangijwe na leta cyane. Ikinyamakuru Actualité gikorera Kinshasa kiri mu byayivuze mbere. Yego. Rero hari igihe biza ugasanga bashyizemo, niba nabyita ibirungo, niba nabyita iki, bita amakabyankuru. Amakabyankuru. Rero ibivugwa kuri biriya bavuga by'indege, nuko bavuga ko nta ndege yarashwe, ahubwo barashe ku bubiko bw'ibiryo bari basize. FARDC yari yasize ububiko bw'ibiryo hariya muri Warikare centre. Noneho iyi ndege ikaba yarashe kuri ubwo bubiko bw'ibiryo. Hano bakavuga bati kuri kuwa bombardement mbiri ya Sukhoi na bombardement ya drone.
ubwa harashe drone harasa na Sukhoi ariko mu kurasa barashe kuri stoke y'ibiryo hano baravuga ngo banasema kulikuwa bombardement mais bari bombarde depo ya chakula yenye FRDC ili acha hari depo y'ibiryo basize babisize M23 ARC ishobora kuba yarabifunguye igihe abaturage bashonje ariko ubwo ntabwo byashizemo barangije rero bibatera umujinya ko ibyo biryo batabibonye niko kuzana indege barasa ya depo ibi rero bihamwa n'umuturage imboni yacu twashyikiriye yaduhaye amakuru ikoresheje uburyo bw'ijwi reka tuyumve ile information na Turkey ya Kongo sema drone nangushaje sepo ati ayo makuru arimo akwirakwizwa ko drone ya FRDC irashe indege ya AFCM 23 ni ibinyoma bombarde kwa kwanza walipiga drone ilipiga ya kwanza katika mazungumzo ndipo chakula ni farde kile cha kasembe ndio kwa shanga vipana bizima kugabula tubure ati ibyo ngibyo barabesha ati barashe incuro ebyiri iya mbere barashe ku kibuga cy'indege nibyo ariko barasa ku bubiko bw'ibiryo depo barirutse barabisiga M23 yari itangiye kubitangira ubuntu ibiha abaturage bashonje ubwo rero noneho baraza barasa bwa bubiko wanyama chakula mwesheri wisha krei paniki sana saki ya mchele 25,000 francs video mafuta 10,000 francs na 8,000 francs ati ibi biryo batanze rero byatumye ibiryo bihenduka vuga babitanze ku baturage noneho bituma n'ibiciro by'ibiryo bihenduka bijya ku biciro byo hasi ibiryo byari bibonetse alors byo baka bombarder ile depo ni bali rero batera bombe kuri ubwo bubiko bw'ibiryo kuri iyo depo asubuhi balinda bombarder ile pasi pembeni ya farasi kwenye baba nekala kunani kwa mama Elise kwenye wali bombarder ati ndio bombarder imeshafanyika mwana drone nyingine ya Sukhoi ndio nasema ajo ya bongo je ati bateye ahantu habiri barashe ku kibuga cy'indege hari depo y'ibiryo ahandi barashe ni hafi y'umuntu bita mama Elise aho bahoze baba hafi yo kwa mama Elise ni ibyo ngibyo naho ibindi ni inyuma ndio yuko nekala pembeni ya aeroport shitu wa 10 km na aeroport nebo kabisa kwa na aeroport ndipo anabakia kuliza na jonge kwa Rwanda uko naongea na wale wa siku sawa ati ibi ngibyo rero byose ni ukubeshya kuko jewe ntuye ku birometero 2 uvuye kuri aeroport ku birometero 2 rero amakuru yaho ndayazi tuganira n'abasirikare ba AFCM 23 hari n'abivugira ikinyarwanda turaganira ibyo ngibyo rero bindi ni ibinyoma aho rero niho twamenye ko atari depo barashe atari indege barashe ahubwo ari depo batwitse barangije barasa naho ngaho hafi kwa mama Elise ngibyo mushakamba bazize ubu sinzi impamvu FRDC ibabazwa n'ibiryo byabonetse ku baturage uribuka babombarda cyabarasa Minembwe ndabyibuka rwose bwakeye haje indege izanye ibyo kurya yego urabizi ko Minembwe biragoye ko hagera ibintu byitwa amasukari amyonyo amasabune ibyo kurya bisaba inganda yego yaraje ariko binavuga ko ngo yanacyuye yazanye ibyo biryo ariko ikanajyana abasirikare batwirwanaho bari barakomeretse ariko igitangaje nyine ni uko byagenze gutyo
bukeye baza kurasa mu kibuga cy'indege yego none na warikare bigenze uko yego bageze gutya baje kurasa ku kibuga cy'indege nyuma y'uko M23 ihaye abaturage ibiryo bari barasize urumva nabyivugiye neza ati hano rwose n'ibiryo ku masoko byari byahendutse kubera abaturage byahendutse bavugaga n'ibiciro umufuka w'umuceri w'amafaranga 25,000 by'amakongomani n'ibindi yagendaga avuga n'ibiciro rero nanone tubihuje ntabwo M23 ifite indege yo kuza guparika hariya yego indege yahaza yaba ari yaza bacunze ikirere ikaza ikora akazi kayo wenda itwara abasirikare bakomeretse ariko bitagenze gutyo kandi ngira ngo M23 si yo gutwara abantu ku ndege biragoye nge nizeye ko yakoresha indege yego birashoboka nabonye bavuga indege kenshi muri warikare yego ariko sinizeye M23 ikoresha indege kuko baraninya ishyamba bakora kinyeshyamba bagenda nuza amavuriro n'ibindi gusa nta kidashoboka singiye kubihakana kuko byavuzwe ariko ikiriho nuko nta ndege ya M23 yarashwe yego ngira ngo mbere yo gukoresha za gisivile yakabanje gukoresha iz'intambara ziri buyifashe guhangana n'izindi za FARDC uko niko kuri ariko nanone mu uko bimeze gutyo ngo yaba itangiye cyangwa yestaye ubwirinzi bwo mu kirere muri warikare biravugwa turakomeza tubikurikirane twaza bitangaza neza nyuma reka tujye ku yindi ngingo yego Ububiligi Uburundi na Afurika y'Epfo ndetse na Kongo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo biringinga Tanzania kubafasha kwivuna M23 ikamurwaho yafashe hose icyo kibazo kimeze gite Ugana Sentama ni umugambi munini uribuka ko byagiye bivugwa kenshi ko hari ingabo za Afurika y'Epfo ziri kujyanwa za Lubumbashi yego ngo bahashyize ikigo gikomeye wabonye ko ejo minisitiri w'ingabo yagiye arababwira ngo mudufashe ngo mudutoreze ingabo Mushakamba n'ububanyi n'amahanga nawe yagiyeyo yego Kayikwamba nyuma kuva muri Tanzania naho yagiyeyo yego bisobanuye no gukomeza ikitwa umubano ariko inyuma hihishe cyangwa imbere mu bwihisho mu cyumba cy'imbere hari kubakwa cyangwa hari gukorwa ibintu bijyanye n'igisirikare yego Uburundi bwo burabyemera kurwana Afurika y'Epfo nayo irabyemera kuko yajyanye abasirikare ariko Tanzania ntirabyumva nibyo bashaka kuyumvisha kugira ngo bikomeze ariko byose mu mugambi w'Ububiligi yego Ububiligi buti uko byagenda kose mugomba kurwana amakuru rero yemeza ko Ndayishimiye arabyemera rwose no gutanga ikishoboka cyose kuko bamwemereye kumuha igitoro bakamuha amafaranga n'ibindi akeneye ariko Mushakamba by'urwenya none abonye mu imodoka ngo azarwanisha atera u Rwanda ngo iparitse iri ku murongo hamwe n'izindi nyinshi kuri station mbona amavuta ibyabo urwenya kuko twabonye na perezida wa parlement arimo kubikora yego rero amakuru atandukanye arabyemeza ko abasirikare ba Kisekedi y'Ububiligi aba Repubulika ya Afurika y'Epfo n'abo Burundi bari tayari yego ari noneho ibya Afurika y'Epfo byo biranashimangirwa n'izi ngendo z'abayobozi ba Kongo bari kujyayo yego uribuka ko wenda n'insa wifashisha inkuru iri ahangaha yego nibura abasirikare 14 b'Afurika y'Epfo uribuka ko biciwe hariya muri Igoma yego bigateza uburakari kandi bari asuba bari bapfuye bigateza uburakari mu nteko yego ndetse no mu baturage b'Afurika y'Epfo bavuga ko bagomba kwihorera ku Rwanda ariyo bita M23 bavuga ko ari ingabo z'u Rwanda yego rero muri ubwo buryo hari umusirikare mu baperezida ba Afurika y'Epfo yavuze ko umunsi umwe nubwo nyine Afurika y'Epfo igaragaza ko iki igisubizo cya gisirikare
ariko amakuru ava mu basirikare n'abantu bahariya muri Afurika y'Epfo bagaragaza ko hari gahunda yo kurwana. yego ubuhamya bw'uyu musirikare ndabona butari hafi, ariko reka nsome inkuru nyihereye hagati kuko ni inkuru nyinshi. Ubwo turasa nkaho tuvuga ku bijyanye n'iza konfuri zo mu nteko ziri hariya, ariko bimwe mu byo muri ubwo buhamya buragaragaza ko hepfo hariya muri Lubumbashi igikorwa gitegurwa gikomeye cyane. yego reka mpera ahangaha. Abayobozi ba EAC na SADC na Qatar barimo gusunikira ibiganiro byimbitse byayobora impande zirwana ku gisubizo kirambye. Ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu Angola yatangaje ko yahisemo kuva mu buhuza mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo hashyizwe ingufu zose mu gushaka guturisha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kisekedi rimwe na rimwe aracyahakana ko M23 AFC ari abaturage ba Kongo, avuga ko ari iterabwoba rikoreshwa n'u Rwanda. Yirengagije umuburo w'abayobozi ba Loni ndetse n'abandi bakurikiranira hafi itsembabwoko ryugarije abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane abatutsi. Mu rwego rwo gushyigikira ibyo Kisekedi yavuze, Ndayishimiye nawe yarabivuze kuri BBC. Ndayishimiye yageze aho avuga ko intambara ishobora kuba mu karere kandi ko u Rwanda nirutera ubujumbura ruturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bujumbura nayo izatera iturutse mu ntara ya muri Kirundo. Rero biremeza ko usibye gushaka amafaranga muri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ndayishimiye asangiye ingengabitekerezo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Kisekedi na FDLR yo gutsemba abanyekongo b'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri bwa buhamya navuze bw'umusirikare wa Afurika y'Epfo, yavuze ko bafite amakuru neza ko muri nubwo bitavuzwe muri mu nteko, bitamenyeshejwe inteko, ariko ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo buri gutegura bwubatse ibirindiro bikomeye cyane muri Lubumbashi mu rwego rwo kwitegura kuzagaba ibitero bikomeye binifashishwa ibitero byo mu kirere birimo n'ikoranabuhanga kuri M23 aho iri hose. Ni muri urwo rwego rero Afurika y'Epfo yo yicayemo neza, Tanzania niyo itarabyumvishwa kugira ngo ibijyemo, kuko igihombo yabikuyemo ntabwo iriyumvisha ko ishobora kongera kubisubiramo, cyane ko yabonye ko bibasebya kurusha kubahesha icyubahiro. Uko niko bihagaze. yego uko niko biri. reka dukomeze rero tujye ku yindi ngingo mushakamba, tunyarukire Goma. Igoma ngo abarimu ba kaminuza ya Unigom, yego ni kaminuza ya Goma, basubije imodoka zabo na barimu ngira ngo babiri. Bimeze bite? Ngira ngo ni inkuru wakurikiranye kundusha, nubwo nabonye video zibisobanura. Ndumva nareka ukayitugezaho. Nibyo inkuru iravuga iti remise par le vice-gouverneur Willy Manzi de 2 véhicules privés appartenant au professeur de l'Unigom ce jeudi 28 mars. Bibeshye hano bibeshye ni 27 27 mars 2025 au gouvernorat au Nord Kivu. Uyu munsi kuri 27 vice gouverneur Manzi Willy yasubije imodoka ebyiri abarimu ba kaminuza ya Unigom bari barambuwe. Ces engins avaient été saisis par les services compétents. Izi modoka ngo zarafashwe n'inzego zibishinzwe, ni Rurage, polisi de Rurage mu muhanda, car
ne détenait pas de documents, ntabwo zari zifite ibyangombwa. C'est après la certification que ces véhicules viennent d'être remis sans condition aucune au propriétaire. Noneho hamaze gukorwa ubugenzuzi basanze ari izabo barazibasubiza, ubwo nabo bagomba gushaka ibyangombwa byazo. Yego. Ngira ngo birasobanutse. Ariko icyashimishije abantu aha ngaha cyane cyane abo barimu, wenda nuko nta kiganiro twakoze n'umwe muri bo ngo twumve, icyabashimishije nuko bazisubijwe nta n'amafaranga baciwe. Birumvikana. Babyishimiye, baravuga bati binyuranye n'ubuyobozi bwariho mbere hano i Goma. Byari gusaba gutanga akantu. Yego. Reka rero tujye ku ngingo iheruka. Amerika irasaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutandukana na FDLR. Ni abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Basabye ko Kongo itandukana na FDLR. Yego. Ni ibitekerezo bishimangiye kuri cya kiganiro cya Depite Ronnie Jackson kugaragaza ibyo muri Kongo uko byifashe. Yego. Akabisobanura byose. Yasobanuye ko ari ngombwa ko u Rwanda rugaragaza ikibazo cya FDLR ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka, cyane cyane ko imaze imyaka myinshi ifite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano. Witwa Joseph Mulala uturuka muri Kongo. Yego. Mulala Ngulamo yavuze ko raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza neza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorana na FDLR mu rugamba zihanganyemo na M23. Rero abadepite hafi ya bose, harimo na depite wundi witwa Sasha Loznev, yavuze ko abakorana na FDLR bakwiye kubiryozwa kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange bigira amahoro. Asobanura ko ubutegetsi bwa Donald Trump buri muri uwo murongo. Rero ukurikije ibitekerezo by'abadepite bose bashoje bavuga ko Kongo igomba kwitandukanya na FDLR ku bubi na bwiza. Yego. Urabona bizashoboka? Ibi ngibi tukibajije iki kibazo biragoye kuko FDLR yaracengeye yageze mu buyobozi impande zose, inzego zose zishoboka, ndetse wumvise hari n'abahimbiye n'amazina biyoberanya ku buryo kuzabamenya biba bigoranye. Ni ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu sinzi niba Kongo yabyifasha cyangwa niba hari n'abandi babishoboye bayifasha kugira ngo iki kibazo gikemuke, ariko iki kibazo kiragoye cyane. Yego. Tugane ku musozo. Murakoze cyane Mushakamba, dushimire abakunzi bacu, dushimire abadukurikira, barakoze cyane, turabashimiye. Tubibutse ko twaganiriye kuri Warikare, aho byavugwa ko indege ya M23 ngo yarasiwe ku kibuga cy'indege cya Kigoma, ni hariya muri centre ya Warikare. Tuvuga ku ngingo ivuga ku Bubiligi, Burundi, Afurika y'Epfo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko birimo gusaba Tanzania kubafasha kwivuna M23 AFC ikamburwa aho yafashe hose. Tujya ku ngingo ivuga kuri Goma, aho abarimu ba kaminuza ya Unigom basubijwe mu modoka yabo andi n'abarimu babiri yari yarafashwe n'inzego zibishinzwe ko nta byangombwa yari afite, ariko hamaze gukorwa ubugenzuzi bayasubijwe. Icyo gikorwa kikaba cyari gihagarariwe na Visi Guverineri Manzibiri. Ingingo dusorejeho na Amerika isaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwitandukanya na FDLR. Turabashimiye rero, murakoze, ariko kandi ntimwibagirwe gukanda subscribe abatarayikanda, ikandwa rimwe, mukande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande share ikandwa inshuro nyinshi bitewe n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru yacu. Ikindi mutwandikire mubinyujije muri comments, mudushyikirize ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu n'inyunganizi. Turabakunda. Narise Ntama, umugoroba mwiza rero mwese, umugoroba mwiza Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza.
uwiteka abahiri.